Welcome back to my channel, Teaching Learning Khasi. Menta kasni ngan pen I shapang kumno bantit batsu thu shapang wei a lai hadu san po. English, Hindi, Khasi. Translation Part 3. Khasi wei a lai sao san. English 1, 2, 3, 4, 5. Hindi 1, 2, 3, 4, 5. Khasi Riu Nyo Pra Kundang Chipo. English 6, 7, 8, 9, 10. Hindi 6, 7, 8, 9, 10. Khasi khát wei, khát a, khát lai, khát sao, khát san. English 11, 12, 13, 14, 15. Hindi 11, 12, 13, 14, 15. Khasi khát riu, khát nhô, khát pra, khát ndai, ar po. English 16, 17, 18, 19, 20. Hindi 16, 17, 18, 19, 20. Khasi arpo wei, arpo ar, arpo lai, arpo sao, arpo san. English 21, 22, 23, 24, 25. Hindi 21, 22, 23, 24, 25. Khasi arpo riu, arpo nyo, arpo pra, arpo ndai, lai po. English 26, 27, 28, 29, 30. Hindi 26, 27, 28, 29, 30. Khasi lai po wei, lai po ar, lai po lai, lai po sao, lai po san. English 31, 32, 33, 34, 35. Hindi 31, 32, 33, 34, 35. Khasi lai pun riu, lai pun nyo, lai pun pra, lai pun dai, sao po. English 36, 37, 38, 39, 40. Hindi 36, 37, 38, 39, 40. Khasi sao po wei, sao po ar, sao po lai, sao po sao, sao po san. English 41, 42, 43, 44, 45. Hindi 41, 42, 43, 44, 45. Khasi sao po riu, sao po nyo, sao po pra, sao po dai, san po. English 46, 47, 48, 49, 50. Hindi 46, 47, 48, 49, 50. Ladang Kisotana Yakane ka video choma soba share like but subscribe. Min say shem biang hakawe pat ka video kublay shibun.